شما
ҳолатон бахайр тамошобиёни азиз. Агар қалбатон майли гӯш кардани таронаҳои устоди зиндаёт Зафар Нозимро карда бошад, пас назди экрани телевизор ба роҳат нишинед, зеро ки мо барномаи навбатии хотираҳоро ба ин устоди зиндаёт, нафаре ки воқеан ҳам садое дорад ки дар хотираҳои мо барои ҳамеша сабт шудааст, бахшидем. дар ибтидои барнома таронаи табассуми устодро бозхонӣ карданд ва аллакай шумо ҳамин чеҳраро шинохтед. чеҳра ҳунарманд аст, овозхони ансамбли рақсии давлатии Лола Сарабек Раҳмонов. хуш омадед ба барнома. даъвати шумо ба барнома беҳуда нест, зеро шумо низ яке аз нафароне ҳастед ки ҳамроҳии устод хотираҳои зиёд доред, бо ҳам кор кардед ва ҳамон шакли иҷроиши таронае ки айни ҳол шумо иҷро кардед, ҳамон шакл буд, ҳамон шева буд, ҳамон мактаб буд, мактаби Зафар Нозим буд. ба хотир овардем мо ҳамон садои марғуладорро, ҳамон садои махмалинро, садои боқуввату боҷуръатро. имрӯзҳо рӯзҳои мавлуди устод, сутуни санъати тоҷик, устод шодравон Зафар Нозимов ҳастанд. шумо ҳамин иқдомо гирифтед, мо бисёр хурсанд ҳастем ва миннатдории худамонро баён мекунем ба шумо. воқеан ҳам мо ҳар лаҳза дӯст медорем ки таронаҳои устодро гӯш бикунем ва ё дӯст медорем ки аз нафари як ҳунарманди дигар бозхонӣ шаванд, зеро ки таронаҳои устод Зафар Нозим ҳамаашон зебоанд, ҳамаашон бигӯем ки таронаҳои хит шудаанд ва гуфтем ки шумо бо ҳамроҳии устод як замон кор кардед. биёед аз ҳамон лаҳзаи аввал шурӯъ кунем, аз лаҳзаи вохӯриятон бо устод. саломат бошед. рости соли 1989 буд, дар кумитаи ҳамин телевизион радио як барномаи конкурс ва конкурс мегуфтанд, конкурс шуд. дар ҳамонҷо манам дар ҳамон конкурс иштирок кардам. аъзои ҳакамон дар ҳамон конкурс устод Ҷӯрабек Муродов, шодравон Аҳмад Бобоқулов устод, ректори донишгоҳи санъат иштирок доштанд ва устодони санъат устод шодравон Зафар Нозимов, Нигина Раупова дар ҳамонҷо иштирок мекарданд, ҳакамон буданд. манам аз он вақт устод дар филармония буданд. бале, ансамбли фолклори этнографӣ Ганҷина кушодагӣ буданд ки номашон тамоми ҷумҳурида машҳур буданд. дар озмон суруди классикӣ буд, суруди халқӣ. ва он вақт ҳамин хел аъзои ҳакамон нишаста якта даъват карда дар онҷо суруд мехонанд. ҳамонҷо дуртарак ҳамин хел истодагӣ бо мегӯянд ки як ду қадам пеш биёд суруд хон, се қадам қафо рав суруд хон ва устоди пеш ҳамона садо чӣ карда гӯш карда. баъд устод гуфтанд ки ҳамин бача гуфтанд мада дар кор ансамбли садояш гуфтанд сурудҳои фолклорӣ, сурудҳои қадима бисёр мувофиқ аст. наздик даъват карданд, гуфтанд ки шумо рӯзи душанбе марамат кохи борбада ансамбли Ганҷина биё пурс ҳамонҷа шуморо ҳамонҷа қабул мекунам. ва омадем дар ҳамонҷа. рости устодам бисёр устоди сахтгир буданд. 6 моҳ маро чӣ мегӯям ҳозир ба ҳайси коромӯз, бале 6 моҳ ман онҷа тайёрӣ дидам. дар онҷа сурудҳои классикияш 6 мақомам иҷро мекардам. соқиномаи ироқи Бухороро ахирон 3 рӯз мондани ҳамин озмон ака тамом мешад, озмони ман барои ансамбли Ганҷина. гуфт ки ман пагоҳ гуфт аз ҳамин бачаки ёвонӣ соқиномаи ироқи Бухороро худаш танҳо ансамбл мусиқичиён менавозам, худаш танҳо мехонам. ман дар 2 рӯз ҳамин суруди классикиро тайёр кардам. баъди 6 моҳ пас ба ансамбли Ганҷина бисёр чиёро аз устод омӯхтем. тарзи уман санъаткор мегуфту, тарзи шишту хез, тарзи рафтор, як маъракада чӣ хел нишастан дар кор. гуфтед ки сахтгир буданд ва бисёре аз ҳунармандон дар ҳамин ҷо буданд ва ҳамин калимаро такрор мекарданд ки устод сахтгир буданд ва аксарашон мегӯянд ки аз устод метарсидем. бале соли 90 баъд ман аз ансамбл рафтам ноҳияи Ёвон. Тағоимурод Хушвақтов устод даъват карданд ки биё мо дар Ёвон ансамбли супи Ёвон ҳамонҷо мекушоем, биё ҳаминҷа кор кун. баъд ҳамин давоми 1.5-2 сол устод Зафар Нозим як суруда махш мекарданд, суруди модар. ҳоли ҳамин суруда месароянд ансамбл. ҳамин суруда таи 2 сол дар ҳамонҷо машқ карданд, не ки дар ягон ҷо. мара гуфт ки шумо бекор нашинед, ман як ручка гиред, як варақ гиред, ҳамин суруда нависонед, гиред, ҳамин тарзи хонданаш шумо медонед.
ман чӣ хеле хондисам хел ягон вақт дар ягон ҷо даркорат мешавад ҳамона рости гап навистам гирифтам гӯш кардам чӣ хел сароиданаш аз душанбе рафтам ноҳияи ёвон ансамбли субҳи ёвон 3 сол 4 сол гузашт ягон ҷо садои устод намебарояд ки ҳамин суруда суруди модар ва ҳамин суруда ман гирифтам як рӯз дар як кӯҳистон будем рӯзҳои наврӯзӣ буд ҳамин суруда дар ҳамин кӯҳистон хондам дар ҳамон ҷо шоираш дар ҳамон ҷо будааст назри устод назри яздон баъд даъват кардам гуфт медонӣ гуфт ин шеъри ки ҳамин хай 4-5 кас нишастагӣ ҳамҷо гуфтам ростигам намедонам ва гуфтам ки шеъри ҳамин каса гуфтам ки ман ба наздикӣ вақто рӯзҳои шанбе дар шабакаи якум буд савту каломи ҳар як ашъори ҳар як шоирои муосир мешуд ва аз он ҷо даъват кардам ки биё ҳамин суруди мана хони ва аз ягон кас нашиндааст фақат аз ман шинда ман гуфтам рости гап наметавонам ина ай устод Зафар Нозимов таронаи худам нест не аз ман нест вай барои ҳамин ягон ҷо хай сароидан барои як 3-4 нафар ва гуфтам ки ба устод Тавоймурод Хушвақтов чанд рӯз Сарабек биё рав ҳамин ашъори ҳамун шоир илтимос кардиса ки ашъори ҳамун 4 суруд меравад биё зинда месароям гуфтам устод наметавонам моли он касай устодай не гуфтам баъд ваям камтар ҳамин ғазаблона гуфт ки дигар у хел бошад гуфт дигар сурудои манам намехонӣ ҳамин хел ростӣ баъд омадам ҳамин суруда сароидам чанд қа гузашт ҳай уҷа бачаҳо ансамбл шодравон Нуралӣ Додарбеков роҳбари мусиқии ҳама ансамбл буданд ҳай устод Муродбек Насриддинов шодравон Субҳон Саидов апаи Ҳаётои Муъминова Зебо Рӯзиёва Карим Назаров шодравон Челахон Холов буданд дар баъд чанд ҷода маро диданд ки гуфтан ҳушёр шав гуфтан устод шуморо кофта гашта хай ростӣ баъд дар як шумо дар он ҷо нагуфтед ки ин таронаи устод Зафар Нозимов не уҷа ҷои хеле сухан имкон набуд баъди ва чанд қапас хай ростӣ қариб ки 1 сол ай устод гирифта гаштам чӣ хеле ки ҳозир тарс гуфтем ҳамаи шогирдон вай ҳамин хеле худаш як сиёсат доштанд 1.5-2 сол гашт як тағомон тӯй кардан хурсандӣ доштанд баъд устод Зафар Нозимов рафиқшон буданд даъватшон карданд баъд дар ҳамон ҷо ба пеш рафтам салом алейкум гуфтам устод шухи омезов медонам аз ҷо тарафи ман устод ассалому алейкум гуфтам бисёр шухи омезам баъд ҳамон ҷо ҳамаи мусиқичиён нишастагӣ буданд гуфт ки то рӯзе гуфт ҳамин суруд ҳамин бачак нахонд гуфт мада ҳамин суруд маъқул набуд гуфт вақте аз тариқи телевизион худам тамошо кардам худам гӯш кардам баъд ҳамин суруд мада маъқул шуда баъд ҳаминро ман сабт кардам дар мавриди таронаи модарашон гуфтед устод таронаҳои модар кам надорад кадом таронаи модарашро модари Қизилқалъа ина як таърихшам устод медонанд бар моли Қизилқалъа ҳама зардука буд як модари пирезане мечи ҳамин суруда ҳамин устод Назри Яздон бар васфи ҳамун навистаги ҳамин суруда дар идома агар гӯем ки як тарона пешниҳод кунед ҳамин таронаро иҷро мекунед ва ё таронаи дигар интихоб мекунед таронаи дигар чун ба гети ҳарчи мебад ки солҳои пеш устод месароиданд ина аз кӯдакиам чӣ хеле ногуфта намонад ки ман сутуни санъати тоҷик устод Зафар Нозимов яке аз шохаҳои устод Зафар Нозимов устод шодравон Дустмурод Алиев шодравон Тавоймурод Хушвақтов Маҳмад Саид Аҳмад ҳамин яке шохаҳои устод Зафар Нозимов саломат бошед
گردون چو آید بر همه نظاره کن مالکی گردون چو آید بر همه نظاره کن از کیام بگذشت و تا نیز از کیام خواهد گذشت از کیام بگذشت و تا نیز از کیام خواهد گذشت دوستان خوبی تلویزیون سفینه، شما حالا برنامه خاطره ها را دیده ایستادید و باور داریم که همین لحظه ها ما خمار دل شما مخلصان استاد زنده‌یاد ظفر ناظم را شکسته ایستادیم، زیرا که ترانه های استاد را واقعا هم خیلی زیبا و ماهرانه و استادانه اجرا کرده ایستادن هنرمند انسامبل دولتی رقصی لولا سرابک رحمانов و عین زمان یک ترانه زیبای استاد را بازخوانی کردن بهر ما و شما، چون بگیتی یک ترانه خیلی زیباست، جاویدانه و ماندگار است. این ترانه را شما مراتب اول کی شنیدید، در خاطر دارید؟ بله، راستی از آغون خردسالی در از رادیو شنیدگی بودیم. هم سالا تلویزیونم کم بود. از همون آغون خردسالی همین سروده میسرایدم. و هنگامی که شما به آسمان رفتید و استاد رو دیدید، درباره معروفیتش میدونستید؟ بله میدونستم، نه از میدونستم. در اونجا من بسیار خرسند شدم که استاد از بین همه قدر سرایندگان من گفت که صدای این کس در انسامبل من در کار که احیا کردن سرودهای قدیمی بود. بعد اونجا یک سرودی از استاد گریز عبدالرحمانов
نولای خود نولا کن یار زلفکارشون این چیزی سروده قدیمی بود همین سرایدم و گمان میکنم که آوازه شما در ناحیه یوان در نزد خویش و اقربا زیاد شد که همراه استاد ظفر ناظم کار می‌کرد. بله سفرهای هنری ناحیه ها با می رفتیم بسیار استاد. واقعا همون سالها انسامبل گنجینه خیلی زیاد سفری هنری داشت وقتی که استاد ظفر ناظم راهبر بودن. در کدام ناحیه ها بودید؟ اون سفرها چی بودند؟ تمام ناحیه های جمهوری خود مانده بودیم. ببینید گفتید که من ترانه هایشان را هنگامی گوش میکردم که خیلی خرد بودن. بله بله. و همین ترانه ها اینقدر سال گذشت سپری میشوند از نگاه شما که هنرمند هستید و در همین شکل در همین رویه آواز میخونید چرا همین شکل ترانه ها کهنه نمیشوند یا که همون استاد صدایی که داشتن اینقدر دلچسب است اینقدر گوشنواز است که از گویم که از همون قطاری ترانه های سرشنونده پایی نمیفروید. اینا همش استاد ستونی با صنعت تاجیک اکاشریف جورایف بودن. اونا مثال استاد اکاشریف جورایف استادی خود میشمردن. یادم نمیبرد یک سرودی که بسیار در همه انسامبل گنجینه کار میکردیم استاد میسراییدن بعد همون من میگفتم راستی از خودشون همون از استاد اکاشریف جورایف اگر چی باشد کمتر استاد ظفر ناظمی کم ترکش من یک دایره نوازد کم ترکش میسرایم که چی کلاسیکی همین کوهستانی چی من میگفتم استاد خودشون هست که از همون اکاشریف جورایف استاد اکاشریف کم ترکش باشد و جان همین کم ترک اگر چون خاک پایمالم کنی خاکی درت گردم وگر چون گرد بر بادم دهی گیر دی سرت گردم کشی خنجر که می سازد بعد از تیخش قربانم چه لطف است این که من قربان دست و خنجرت گردم چه لطف است این که من قربان دست و خنجرت گردم. راستی سرودی دراز است همین از استاد بسیار گوش کردم همین گفتم مالی خودشون از استادشون بود از استاد سینتزی شش مقام با نواهای کوهستانی با هم توأم خیلی زیبا و ما امروز میدونیم که شما امروز با یک گروه کلانی انسامبل اومدید با گروه نوازندگان که اینقدر صمیمانه نواخته ایستادن هنرمندان هستند که اینجا قرار است که چند ترانه استاد بازخوانی شود و ترانه نوبتی رو بیاید معرفی بکنیم که کدام ترانه است و کی میخواند. سرودی جان و همین استاد محبتشون نصرالله میسرایند و همین چند بار همین شنیدیم که از خودشون بود میگن که همین شعری استاد خودشون بوده است. دستم تیز جانا امشب بیا وفا کن
از قید و بندی هستی یک لحظه رها کن از قید و بندی هستی جان یک لحظه رها کن من فدای قدر وان چشم نیل مستر من فدای قدر وان چشم نیل مستر امشب مرا به مستی از خویشتن رها کن امشب مرا به مستی جان از خویشتن رها کن عمری من و تو ای گل چندان وفا ندارد عمری من و تو ای گل چندان وفا ندارم در این دو روز فرصت ای بی وفا وفا کن در این دو روز فرصت جان ای بی وفا وفا کن خیزد زی تربتی من روزه که نالی زهار خیزد زی تربتی من زانجا اگر گذشتی ای دوست یادی ما کن
گذشتی جانا ای دوست یاد ما کن آن روز یاد ما تماشاچیان عزیز، منظور شماست برنامه خاطره ها و ما همین لحظه یادی از استاد زنده‌یاد ظفر ناظم کرده ایستادیم و در ذهن ما همین لحظه ها همون سیما و همون صدا پدید آمده است و باور داریم در خاطره شما نیست. این لحظه باز هم یک ترانه دیگری استاد را بهر ما و شما بازخوانی کردن هنرمند انسمبل دولتی خدمت نشان داده رقصی لاله محبت شاه نصرالله تشکر زیاد میگویم برای شما. سلامت باش. برای اجرای همین ترانه و خوش آمدید به برنامه. سلامت باش. شما از استاد از فعالیت استاد چه خاطره دارید؟ درباره استاد ظفر ناظم اگر روزهای دراز صحبت کنیم بازم کم است. اون کس بغیر از همین قدر مثلا استعداد بلندی آوازخوانی داشتنشون با هنر شعرنویسی هم داشتن. شعر هم می نوشتن؟ البته من یک چند سرودای دوران که اونو چون نوشتگی بودن. مثلا من همین سرودی دستم تهی جانا امشب بیا وفا کن. باز یک پهلوی دیگری فعالیت استاد را برای ما کشیدید. شما به عنوان کی خاطره دارید؟ همکار، همکسب، همکسب. همچون استاد ما با اون کس بسیار در محفل‌های بسیار یک جای اشتراک میکردیم. یک روز به من زنگ زدن گفتن که ما بچه‌ها یک جا دعوت کردگیان اگر نیم گویی من خفه نمیشم یک جایی روی می نوازیم من دو کسه یک دو صورت باید خونیم. گفتیم برای چی؟ چرا نه؟ ما نمی گفتیم اما میریم. همین حافظ به یک تراشه هم یک آشناهار چی هستن؟ یک تراشه قطعی میگذرونیم برای نکن. یعنی که بسیار باوری داشتنده در همه لحظه و در همه مثلا شرایط میتونستن که خودش داشته یا که مثلا همون موافقه همون محفل سرود خوندن تابع همون حاضرین همون محفل شد کرده توانستن. یعنی که این چیزا بسیار مکتبی بسیار بزرگ دارد استاد ظفر ناظم. یعنی این مکتب ظفر ناظم حتما آموختن در کار درس موندن در کار همچون درس های عنعنوی کتاباشون هم هستن. بله. مثلا همه ما میدونیم در کجای نباشیم در کدام محفل کدام خود صنعتکارا یاشن یا که میانه سالن حتما یک دو سرود ظفر ناظم صدا میتید. بله. بیای نمیگذرد. در رپرتواری همون ترانه هایی که میسراین از استاد حتما صدا میتید. این بله. از چی گواهی میدید؟ یعنی که بسیار بزرگ است. از شوق بلندی آفریدن ترانه. این گونه ترانه ها خیلی کم می شود و با یک هنرمند با یک نفری صاحب استعداد خیلی کم امکانیت دست می دهد که ترانه هایش برای همیشه جاویدان بماند. در خاطر اون ترانه هایی که استاد دارند، ترانه های پند و اخلاقی، ترانه های انعکاس کننده عشق و محبت و صمیمیت و وفاداری، مادر نیز یک جایگاه خاصه دارد. مادر را نیز خیلی زیبا سراییدن و یکی از ترانه هایشان رو من گمان میکنم که با گیمنی ترانه های مادر تبدیل یافته است که هر جا که باشند اون ترانه مادر رو میخوانند و در همین قطار گفتیم ترانه مادر کم ندارند. ما که به انتهای برنامه نزدیک میشویم میخواهیم همراه همین گروه که اینقدر صمیمانه نواختن گروه نوازندگان یک ترانه مادر اجرا کنید زیرا که واقعا هم زیبا اجرا شد و تشکر میگویم با گروه مطربان اینقدر گروه کلانی سرجم اینقدر صمیمیت صداقت به ترانه های استاد که دارید احساس میشود که در محیط کاری یادی از استاد میکنه ترانه هایشان رو مینوازید و آوازخوان ها میسرایند. در انتها میخواهیم یک ترانه مادر باشد و میخواهیم که خاطره تماشابینان را با همون ترانه مادر یک کمی دیگر زیباتر بکنیم. بیاید دوستان عزتمند در انتهای برنامه با یاد مادرانمان میشویم و با یاد ظفر ناظم میشویم که چگونه
зебогӣ ва маҳинӣ ва меҳрубонӣ модари тоҷикро дар таронаҳояшон инъикос карда. дӯстони иззатманд, ин барномаи хотираҳо буд бо ёди устоди зиндаёд Зафар Нозим ва имрӯз дар меҳмонии мо буданд ҳунармандони ансамбли давлатии хизматнишондодаи рақси Лола. биёд тарона мешунавем ва дар интиҳо барои ҳамаи шумо хушиҳои рӯзгорро таманно мекунем. افسرده و خشکیده در چشم ترم افسرده و خشکیده در چشم ترم پیوسته چو شاخه شکوفا مادر پیوسته چو شاخه شکوفا مادر قزیل قلعه همه زرد و کبود زردش همه زرد و کبودش همه دود بر مال قزیل قلعه همه زرد و کبود زردش همه زرد و کبودش همه دود روزی که انار باغ رسید زردابی دلی مادر من روزده بود روزی که انار باغ ها پخته رسید زردابی دلی مادر من روزده بود جانم این آسوده و سرگشته بلا گردانم دردم به دلش گرفت و داغم به جگر زرداب و زهیر گشته مادر جانم دردم به دلش گرفت و داغم به جگر زرداب و زهیر گشته مادر جانم نیزاری رهی خانه این مادر همدم فریادی نی خشکی نیستم به علم رفتم ره نیزارو بدیدم مادر قدرش شده افزون مدارش کمی کم رفتم ره نیزارو بدیدم مادر قدرش شده افزون مدارش کمی کم
آسوده زمستان و بهاران مادر اینا دیده جهانی نابسامان مادر پیش گفته گلی امید و گلدانه او خشکیده به مثل شاخ ریحان مادر پیش گفته گلی امید و گلدانه او ای خشکیده به مثل شاخ ریحان مادر کمر از جلوه تو و سنگی مرمر چی اثر سر چشمه تو و شهری مادر شیرین لب تشنه نشستم و درم جای دیگر سر چشمه تو و شهری مادر شیرین لب تشنه نشستم و درم جای دیگر مادر مادر یادی پریشان مادر 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 چرا بسوزان مادر 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 چرا بسوزان مادر